zasijale svetinje iz vremena davana, a ti veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Odjeknula zvona sa starih dečana. Ovo je zemlja Lazara i Stefana, a ti veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što odbraniše svetu vjeru od Turaka, a ti veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije.
Danas sa nama je protijerej Pravoslavne crkve u Milokiju, protijerej Radomir Ćutilo. Što imate da nam kažete povodom ovoga srpskog običaja? Pa ja sam oduševljen da naš mladi narod želi da gaji svoju tradiciju, da ovo smo tek prošle godine započeli, znate. I to vam govori sve koliko naš narod žedan, naše srpske pravoslavne tradicije i naših običaja i hvala Bogu, sad smo krenuli, nema zadržavanja, nema zastajanja. Prvo svega želim se zahvalim ne samo, kažem, organizatoru, nego i učesnicima posebno koji su na ovakvoj temperaturi niskoj otišli ispred leda dole da plivaju. Čak i jedna devojka je bila svaka čast, što kaže i prema tome je bilo tu i djece. Vidjeli ste, ima djeca koja nisu plivala, došli su, posmatraju, pa se u njihovim glavama rađa neka ideja da oni jednog dana tu zaplivaju kada budu spremni za to. I hoću da kažem, cijela naša parokija i sveštenstvo i uprava i narod zajednički su ovaj poduhvat napravili i u tome, kažem, naša sreća i blagoslov što smo složni za ovako dobre stvari. A bez držanja svoje tradicije, svoje vjere ne možemo sanjati bolje budućnosti. Kada ovako nešto činimo i normalno da se nadati, kažem, vidite sami kako je ta omladina počela, a mlađi prilaze i uče od njih i siguran sam s Božjom pomoći da se nastaviti u nedogled i u budućnosti. Da, naravno, nastavit će se. Hvala vam puno na ovome govoru i hvala vam i Bog se javi. Hvala vama koji širite ovako lepe običaje po narodu. Hvala.